Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka 7 Self-Help Group Meet and Fest bala pelong da ka Khasi Hills Community Red Plus Project. Ya ka bala pentrikam da ka senjuk ki hima Arliang wa Umya Mau Plang Welfare Society. Kabala long Hamadan Liulong Lat Mau Plang. Hima Soras Imship. Haka Kandriu Trik Luber Arhajar Arpulai kala long ka ba Shongshin. Haka ni kasngi ka ba Shongkun lasa kilang daus iem joka hima sora upa iem Freeman Sings iem uba tambor lingdo ubalong founding chairman joka senjong but chief community facilitator joka Khasi Hills Community Red Plus Project uba Kenneth B Carson Teo ubalong tourism development specialist ka kong Bandri Hun Lang Kurba kabalong ka socio economic specialist. Kadi kajingya kendu lang jogi kenhun ya trailang baper kala sakhiru ikijingya ko baper balai shimenta da kidkot self-help group baper. Ha kajingya ko shud jabing ya kanam la adu la yora da kanang san self-help group na kashnong nong luwai ka bahap hapok ka hima nong luwai katba ya ka kedan ka baar la yora da ka penroy lang self-help group na kashnong maulum tersat ka bahap hapok ka hima melim. But ya kanam ka balay la yora da ka banyay kentiu self-help group na kashnong like kensaw ka bahap hapok ka hima like kro. Ha kajingya ko traditional fancy dress competition ya kanam la adu la yora da ikong itisha.ni na ka persara self-help group na kashnong mauli po ka bahap hapok ka hima nong spung. Ya ka kerdan ka baar la yora da ka kong pretty nong room na ka umpo liu self-help group na kashnong sora rim ka bahap hapok ka hima nong klaw but ka kong stialenda khasan na ka mentoy lang self-help group nong wa pamsan ngut sedarship kala yo ya ka kerdan ka balay. Hadian kanila samru yaki grinders yaki arpongwut kinong suma dawai kenban lingba ka project jong ka Khasi Hills Community Red Plus Project but hakaju ka po la samru iki khusnam sngongu shakakong rila jerwan nagashnong wa lingkin sunay hima mau plang uba running jala nagashnong umsawman hima lingyong lingdo shim but ya uba Davidson mau nyu nagashnong like so ka bahap hapok ka hima like gro serdar shim. Hakani ka lumpong ka Destiny Self-Help Group kaber ka bahap hapok ka hima lingyong lingdo shim kala yora ya ka kedan Best Performance Self-Help Group kat ba ka Yatali Self-Help Group nandong yaw rim ka bahap hapok ka hima mau plang lingdo shim bat ka Shipara Self-Help Group nyam sang ka bahap hapok ka hima nong spung kilapoy ha ka kedan ka baar bat ka kedan ka balay. Kayahon lang self-help group na kasnong nong madan ka bahap hapok ka hima pamsan ngut sedarship bat kayay ne scam self-help group na kasnong like and so jong ka hima like gro sedarship kila yo ya ka kusnam by reneng na ni ka consolation prize. Ha ka jingsam ya ka kusnam Best Performer Lower Working Committee ka umlang mar LWC na hima nong spung kala yora ya ka nam ladu kat ba ka like and so LWC na ka hima like gro bat ka lat mau plang LWC na ka hima sora kila job ha ka kerdan ka baar bat ka balay. Mariang kapo bat ka shlay miar da ka jingkmen kiwa duet ki tuet jamjay kiwa ba ki kerho bat ki ksyaj ba ityang kino rampum da ka jingpsa ba dapura jong ulap ba kaliyor kimrat kimreng kisim kido ukhuan benriu bat ukenja jingthau ba imbaro hakrum ka beneng ukot ukhya usuk usan bat uaingu ya unong thau henre kimatti ukhuan benriu balingkot jingmut bat bomyo ijngai kilaslia no ya ka ikhtiar bat ya ka pangsngiat jong ki klau barben menta kamaryang ka uat kayam kapangnuat pangnam bat ka jau mensiem namar ka burom jong ka kalaher no syakilingit bom la tip tat lanu kanwan paipat a Malaysia hadukat ni na pateng ki shajing mut ki klau barben nas dang hakut ki rat kim reng ki sim ki do ki shat kik men jing suk ki yo Maryang kakop darong jerngam bin rewak jet ki ombasnyam batiman batisi hir ki bek lengkari ukon bin rew ukat ukya jing thao ba im uknyang uksya kat shabapa
Maryang kapu kadap kerhai kam jukerdo balai syahadukani abalaiken Dushati Lashu Selen Halamar Shimen Dongin Kali Ala no Shagan Ki Imbyang Kanikari Minta Maryang Kalater Kong Kamlong Shukum Bakalalong Shano Kijaki Klau Barben Kilum Baro Kilaselen Shano Kituki Slajerngam Shano Larnat Ki Umbasnyang Maryang Kayam Ka Ud Rumah Blasir Lingkod Ubriyaw Yakra Balay Syahadukani Amalingen Dushati Lashu Selen Halamar Shimen Tungin Kali Ala no Shagan Ki Imbyang Ngapla klam dah ai kumlei ya brokoi kamtam iba tambor bendo iba lalong unong peniat yang beri program dan unong seng ya kenika program akan nika time kejungi kalau gua sia bahau senam arja kakwe makaliang ba tambor lawan ikandu bilangi kadoba hapo office atau ngilai manjur dan trailang babi de Bada kajing ya snok tilang tiklapan ni member bani don lang hak komiti jongki nakaliang kahima soraro kelapa armut menteri bani don bentalang haka komiti ke jongki komiti perhakam de jika kebai yarai hak komiti nakaliang itu ki menteri wan ai ke report sakan ko office jong office dah bagi suatu bagi kam kalong ba biang nadong sedong dan nakaliang jongiru ni ai kakti kamon kti kadiang menitrai lang bat kanik senjuk te nang le sikmat nangai baganik senjuk kanang iu irat bat ngakbi inti baganik senjuk kan kam kaner susu sagi kti apok himai jungi haki wei pat kiliang ki bangin sa ada ke jito nakaliang jong ausin te kublai sebun hamta ai kublai itu ginang wai iba wai bagalong kicing sia kakum ka kintian jongki kabakila ai ke jeng ruai kabadalong sisia tek kakum ke jeng long kapor pemerintah dengan mil tiba nakaliang ba tambor la sibun ki kintian ki bangamla bang hai biang agan ni kapor te ngagai ba nakaliang jongki ki soda ki rang basrong duan lang agan ni kapor ngai kulai pi kumju roi ki SSG ki lewan lang kumju ki rupai ba lewan lang ai kulai pi ban mil tiba nang nei sakman ngendon ka jing trei lang ba kani senjuk kanang ba kanang ham ipu ipeng susu nang nei sakman
chung ngay today khăm tâm đây cái mong sao từ đường đường và khăm tâm đây thì khát trong cái này cả sinh dục khăm tâm đây thì sẽ đi đường đường và ngày đây Yuban don shubam và ngày yang na cái đã tới lắm na hima một năm và mất ta này đang hành nghề và ta thức cái thân thể cả bên tay để cái yang cái xem cả bên đúng cả bên lắm cả sai cả bên clear là khắp tâm này bên tay cái gì cả gì lấy shubam implemented by passenger in Ireland Kade Maukan Leading Hanina Technical SHG Maukan Mission Hima Maukan Membership Masing yang berkumpul ada senam ada ketenai aku patrik Oktober kemudian Shipong Oktober dan yang di UIB itu kan penting dari Gabam kasih tương lai hay có phó ban thì đương đại thì nhất chừng sáng thì sớm nhà người ta harap có sớm thì phút itu merina mà phút nhà người ta sorot thì sama dengan song ai ada juga tu dia pi pa dia lihat insan yang terbiam terkait kasih nampak kerja dia dan naik bersyukur. Thì mình ta ngọc khát ý công Terina Jerwa Napo ka kentiu larempe SSG Himanong Luai. Ai kuplay ke pang ya ijan sidadan matsuni mentang kakerting jonga gadai Hilda Mary Jerwa na Kahimanong Luai kakerting jonga SHG gadai kentiu larempe bakani kejingriam jonga gadai kejingriam kasih tenrai panjuni kentiu bismillah Tang khot i kong Ropina Maukhiu na pot yatli lang SSG Himanong Luai. Mentang khot i kong ibadari marpanyang na po Fortitude SSG Himalangyong. Nikoning siya nga ay mo yung ng buong taon, baladong nagkatang ba't ni Kaligasni, ba't nga ay kublay kipay tao ba't yun, ba't kinadong nagkatang Kaligasni, ba't nga ay kublay ay isang tao ba't dia kakating juga kalau ke ibadari marbinan, macam asa haun somat, kahap buat hima linyong leadership. Dia kadang kebangapan ini kasih kelong, ketika lahu ketika mereka jiu shot kasih pendai, kebagi shot nak kerja hills. Dia kemudian lawan Aish kalau kami SHG group, kabishibun hai kami layu jengarap nak kami SHG group, bagalu nak kemen hidup bah. Kan kali kalau long bat ka aji syai ni bat ka aji ngela bu kunjo ini bekan kat ni disebut special Mentang khot i kong Stialinda Khasan na po mentoy lang SSG Hima Pangsanut. Kong engai bu ibrai dragon
buat kantor dia ka sunjuk di Ariang Wa mau pelam Ariang Wa mau nyam mau pelam Welfare Society buat kantor dia pi baru pi nong pet ni buat kaketing junga kalong istiarin dah hasan ngadei na po nong wa kabahap hapo himaw ang sungut te kani karyam ko bahariam kadi karyam dong kiri hundai kani kasarot buat kamarina kini dia marupuat balik syat Kamtam mi kene kuruk badlaj da ka jinshit jo gasngi bada uslap pe kini pan pelong ro dei ne bha kumne namar umdei bante banta bhasha sakmat dei ban panwat kumne namar ban yo i upan pelong jong kiri kumhe mentang khot i kong diang hun rani nyapo trailang SSG2 Hima Pam Sangut. Kerteng diang hunrani ngadei nagas nong nawa bat kabahak bapo ka Hima Pam Sangut ngadei naga grup Trailang SSG but kani karyam kabangapan iya pi minta kadi karyam joki kasi kibapan dan kam hakapuar bakishat aingu aidem ya uple saya kena bakum juro kibapan ki shat ro kibapan dan kam ro kaji shat su mensim but kani ka karyam kaba ngan ngapan iya pi minta kani kadi kapansian dia di banan te lasuban cycle long te ukin cerita ba tangga udah semua mentang khot i kong itisha.ni napo persara SSG Hima Long Spong. Kebasuk ke bakaben, ya iwe, but I muru iwe transrat, banyak yo banyak menit berokroy. Kerteng jona kade anti syadati, nakas nomor ipo, but kerteng kekudung di kapal sarai SSG, but kabahap hakapo ka, Hima Long. Mentang akan i kene kadiam, kabah dei hakapo dan letrep support langkah. Kene kastam kebangan kit ya kini ko. Dapat kawat isi bang liok rat yaki kenmat ibala sok yaki jintong kijikset. Kene kepala step ya asong ya ukwai kenang bang liok ban bam hakapua bang sintai. Kene kesop jat kebang sop kenang benat ya berjong piskan bagi benat ya akan jindat. Kene kajan pian ngadeng kene kenang bang kanyada nak kupung. Kene kajan kerja masuk kenang bang kadai kaburom jom iki dengan teh. Bakane kapalaki dan teh ke langsung ke unik waidong. Teh kadai kajan kabangasiyat kopi kadai banyada naga shit kapor ba kadai kesini kelak kang ini. Mentang dan bang unik kuat. Mentang sedang lawan tren. Kami tentang lipan asyik, kublai syi hajamu. Mentang khot i kong dapen biang rani napo kay yalam lenti SSG Hima Long Spong. Kano kasi kabasuk bakten yang pibaro iwe bat ngaangu yo beli takan ran kubaladon ringkat dari mentah kejenmian bat ngamdala berjar keteng yupi iwe bat kamtam ya kini dijos ba bet mentah kejenmian te keteng jangan ada ida penbiaran ni bat ngasong ngata ko maruro te kahima ke jonga ke dei kahima spung te ngadei nak grup dalam TSSG bat mentah
kan kata ya kene kariam ke bangariam mentah. Kene kejan hera, kene kejan kabada ya kaburum jong kentei kasina tuki poya pemansua. Kene kejan serem ya kene kejan latan daki sai kenyang. But kene ketemu ketemu akli kadai kejan merina. Kita besijan. Mentang khot ikong tiêu lên đà rên giá na po ban tiêu sa parang SSG hima melim. Badan makulay ko kanang mandan bading tasani. Ay kublay re kasinjuk baperlong ikan program. Jo kajingnya kembuk lang jumi baro para membantu pasal grup. Kakerteng jo ngai de ikong tiu lindaran ja. Nade igembar jom kaban kiu sekarang SSG. Nade nak kok pasinong kapei kabaha ukok 5 meniam. Kane karyam ko bangariam mentah kadai karyam joki kasih. Tiba kedan kam hakikam tiba kam kapang. Nade kasyak kemen joki kasih. Kane jangan mengasem dari kamuka, kane jangan mengatawa ide harustem. Kublai sigon, kublai siajan. Mentang khot ikong rani taranja na po telilang SSG hima melim. Program taksi dan kunjungan lagi ya kesembuh kebalapan ya kunjungan lagi membat hidungi kunjungan ya ke penting ke jurnal ke dinamita rendah kesenang na umamar ke himam usul masalah himam liam kini keriam bang liam mentah dan kemudian hati banganik sekitar dan kere ini ikut ide ikut bangun dikit ya semua kirana kat grup kejoni dari tembilan ada elok pun ubah ini siapa Tementang khot ikong dal tila sabong na po persara SSG hima sora. Yang ibaro mengenai semua nasional lokal kasih. Hamtam yang hidup punya badan burung jaka sinjuk anak mau pulang welfare society. Dengan kita itu lah tadi dapila sabong nampak sara SSG dempet mana seorang. Kawan hanya makan iya lagi jam kira makan rai kalau mau suama jami tahu kipir kipiari dan dalam jam kipir batu cukup. Jadi kerjaan jauh songdor batu idon dor. Kena ikan kena jalan muka, nah tamu ada jalan sorot, ada jalan merina, aku pada jalan sorot. Nangka, saya kapan kamha kapor bagi lek, bagi satmat, bagi kentiu kurim, dan yang kam jerti. Nangka, saya banyak sokwai, yang kidok hijau, yang kiparak parakha, tetap kita besibu. Khot ikong yasuk lang nongrum na po senglang SSG hima sora. Jadi yasuk lang nongrum ayam ini naka SSG senglang nongrum hima sora. Ayah ni bantu dia bagi saya satu kasih keturunan kam aku rasa solusi. Tadi kalau yang mesti macam pun tantangan teks dalam satu. Mentang khot ikong Island Peace Emle napo ka nala isnong SSG
Hima Nong Klau. Bun yang senjuk bat isong kenal badan buram ngayang hange bat itu eladi bangadai ILT si imge na group nala ish nong SSG bahaba ko ka hima nong klau dia mentang peni api bangariam ya karyam jom khasi kani ka sokti ka bangapong kadai ka jom pong ka bakishat pong hakopor bakishat suk mensim ni nangi narendang uday ushan rendang ki baju judang hakopor besar bat uni ping ubangadeng uni ping pailang bat kani gede kamuka bat kani gede karendia pangkita kudai shubul mentang khot ingkong preti nongrum napo umpo leu SSG Hima Nong Klau. Bandai ala kari persya yakin dong thambor kayang yale eki phareng dela kabur daga buram nga ai khule ya kasenjok hima aliang wa omya mauplang welfare society isok na badan buram mai baro iwe dan lang kami kabur majan me kabasuk pakamen yang baro lang kakatan jonga kadai priti nongro ngade na SSG umpolio soarin hima nong klau ayang ana dia banpit I sapi ya kan dia karyam kabangan kau kan dia kadai karyam ikan hai kum kapan nong lai karyam ikan hai kabaslur nahi ma nong klau naremai kabalayeng banyada ya la karilom khasi persya ya kan jing thambor kan jing le bor ki doli ladi ki phareng kan dia karyam kapen I nuksa bat kapen ken maweni ikan hai khasi bangim dai banlong ki baran diet hendrai mi dai banlong ki batur shakha bat ki baya shakmat klan da keladian laha gindo ki khap bless you mentang khot ingkong bandri lang stan napo mentoy lang SSG Ribhoy. Kano paisi dapat kemen ya pi baro kente bat senrang ki bayaran lang ini bat kham tamru ya isong knor badan burung jini ngai kublei ru ya kasenjuk ki aliang wa umiam Mauplang Society ki balak pelong ya kani ka 7 SHG Meet and Fest kabadai kajing rakhe jongi ki SSG barok khot kakateng jonga kadai iban ri langston nadei na kasinong tengam Ribhoy district bat lawan represent ang de na kamentoy lang SSG kabadai naga tesong I WO tengam hangni ngam pin IEP ya kani karyam jonga kaba ngariam dakadhara lani kata karyam khasi tanrai kabadai kajing karyam jongi ki khasi agini kismi ki khas karyam khasi jongi lani kata kabadai karyam tanrai kelas sedang hujan lani kelas sedang no dakaba ngibut pening ya karyam jongi wei tikana karyam jonga kaba PUI menta kadai kaba nga lei dalade kumpapi imenta kandi kadai kadhara rendia undei da kasil undei da ki ATA hendrai kadai rendia paka kabani ri hiau khanyang rendia ni thir hiau ksai bat hadin bani ladep thir hiau ksai ni shat hi da ki rom ibadei na ki saladi lani ki thedin bat endang ladep ni than hiau ksai adu gondang kiang ni sa ring ya u kabani thain da ka khti undei da machine but endang ada thain sayo kadi kadai kata kazanya dia kaba ni thain ki dalade bakani nga thain da khti la jong te kumta nga karparu ya baro khoj
kilong kami lah ni kikun samla ki bayar don hang ni lai shai lai hisni phi ro kin salong kami ki chenarang ro ki don kikun kan thei nga karpat ya phi ba phin penne pensa la ka tan rai la ni la da phim la ban yo kita ki jan ki barem kan rai nga karpat ba phin pendon kam ki jan ki bata rum lei tang badai kita rai khasi bato penne pensa da don ki banang ban thir ban ri yau kyang la ni ban thir hi ban khani te to dang tre shu tom dang le bha shu shu ba nang ne sakmat kin sayo ban pendon kam kum ki le ki jan ha ba don ki function ki ba he la ni ki ba kham kraw kham i som khia shu shu ublei shu Tiba khadu mentang ngan khot i kong Manisha Lapang napo ya kunai lang SSG Ribhoy. Manisha Lapang atau Tengam yang mentoilang SSG karya bang yang mentah di tanya dan dia sudah bagi tanya nasional sini tentang publish Tentunya aji takti biang sesin ya baru khot ini bersembah.
saya bending son lingdo nong lai napo nong spook. Ich wohne so da. Noch hat die Julie noch Bett. Pengakot je Sperman Karnayor. Kalian jangan pemak beripai macam lala dengan lang ni bandar dekat baga ni kasih lupa jadi kalian ipai orang bang kipok keluar yang kasih jok bakal nangla berkiau cepat makapor cepat bernyalap dan dia kiau jong kita kitong dungi space baru fishbowl. Nasmo paben khana ECF jungi isara SHG itisha.ni Pasne itisha.ni so paben khani bat ka bajok kadai ka hima nong nuai bang nasmo paben khani basan milwan khmat bangsa mini ka awat jungi bajok ka hima nong nuai so paben wan khmat pakin yo ka awat so paben kin pentre pakin wan khmat kalian pas mak kau pergi. LWC Like control cluster. Bawan ningkong kadai ko lang mar cluster. Kita kisi para SSG. Apa menteri bantuan khmat mo? Ready 1 2 3 Pensioner we are live. Ni hawe de benika SSG Meet and Fest ka bahnyau belum long da ka senjuk himal yang wak menyamau plan First City. Hagaba ngikum ka senjuk le tray ka Castle Community Red Cross Project lo tray mentar ka khat at legisnem. Te ba ide bini kam ka kam git tray ka de ramata ka ban sumari ka memarian. Ka ba kentop ya ka sumari ka ki cloud top. Kemudian fungsi bat ndu ban pendek sai ka baladon. Bar long ka social economic activities development ka ba ban tiu yo ka tiu. Kalau bagi donor dokumen arspa beri penduduk lagi SSG kebagi terlambat ki, mentara lagi sengijung ki, kiwan ban ya sementalang harapan dia menjadi tiat dia ban ya tu hanai we pat makin tip kam yang job bagi kendo. Mulai dari convergence melakukan menengok bang gamdai ngikau ban pensai syarikat heru bah. Kaseng juga kita betang ke NGO lah dengan seng terima mencoba kabang itu di kam kabah hakabede bat ke convergence kamu manu ke sarkar ni ki wepat ki party ki lawan di company lawan di NGOs lawan di nak besin lawan di nak ICR horticulture agriculture itu lang wepat ki bat khaddo kabang laseng mensem sinem lan even bi sebagai bakat nat ada ke tourism activities kabang gila ki tourism bat ngelayo bandung malang sibun ki kabang isem kita kajung ni pasal tunat kelong
bahkan ini SSG Medan Fest dah sikit orang berjob dekat jing ong sei sen pat ikan long batu nginum ya tang cloud tang top batu ngin ya ri ya ki bagi don kamariang nginum siap pat hari ki sim ki don ki reng nginum siap ki don karu ngin sumaru ki wa ki pung baru bangin yo banya berkat sani bha kuno berken tiu yo kot bat ban long ni ke jika jing itu nat har bangin la ban tring ki bre mon jo kai pete ni ke basung tu nak be ki long bawa Kau itu di bahkan ke jing seng jung hispor di hima bat tentang kita ro prasa prafundri di kisnong hang ni tangi don ro prat di kisnong po sentung area nang tangi don kisnong po di hoide seg ro saupotli nang tangi don ro manipur mereka ni kelas sai so do ta bat ke basut nak long ba ini ki ngilala ban ya rap ki breu ki bon ki jaj ajing rap ki CDG nang tangi ai ki revolving fund ni ai sinian SR ni ai ki ding so di penseluruh ban tungtit ban ringap ban ban thanjing than ban ban bi ki maran dalam kerja tadi